Aye Vatsonga va ka hina, Vatsonga va ka hina. Na ta mi tivisa hi albamu ya Sira ba Mambawulele leswaku yi ta huma mindzuku yi ta va yi ri kona nampundzu. Mara Vatsonga va ka hina ni ta kombela loko ri mi ni zonda ni zondeni, mara swi kahle ku ni swi vula. Ma TS team Shirimani ni zondeni kambe ni kombela mi anamisa miehleketo mi pfula timbilu. Hi ku ya hi mina a ni tsakangi ka leswi Bojo va nga swi endla ka Sira ba Mambawulele tanihiloko a va tirha swin'we malembe ya ku tala. Bojo a ni tsakangi mkhulu, a ni mi zondi, a ni tsakangi ka leswi mi nga swi endla ka ba Mambawulele. Ni twa ku vava ngopfu Bojo, ni twa ku vava mkhulu. Mi tirhe na ba Mambawulele malembe ya ku tala, mara mi huma. A mi endleli ba Mambawulele hi ku va lovini, mi endlela ndyangu vana va ba Mambawulele. Mbilu ya mina ya vava. Beni Mayengani hi yena a ri yexe loyi o ka nga zanga a tirha na ba Mambawulele, a va navelela, a va advertisela, a va promotela album ya vona. Mbilu ya mina ya vava. A ni la ku vulavula swa ku tala, mbilu ya mina ya vava. Ku tshame ku va na mahungu ya ku ba Mambawulele va ri loko va tlanga album ka team Shirimani va kuma 2000. Ma swi vona ku sweswi swi ri yini ka vanhu na? Ma swi vona ku sweswi vanhu va ya ku yini na? Ba Mambawulele va pfune vanhu va ku tala. Ba Mambawulele va pfune vanhu va ku tala. Va mu pfunile Bojo, va ku pfunile Shongi, mara mi tsandzeka ku promota album ya vona. Ni twa ku vava. Hi ku rhandza ka mina, hi ku rhandza ka mina, hi ku navela ka mina, Shongi Rhangani na Bojo a mi fanekele mi nga yi na le ka celebration ya vona ya legacy ya ba Mambawulele. Le mi nga rhambiwa kona ka swa ba Mambawulele a mi fanekele mi nga yi. Bojo mina Jeep the Khatapilar mina 4 ma swi tiva leswaku ni mi hlonipha ngopfu mkhulu, mara a ni tsakanga ka leswi mi nga swi endla ka Sira ba Mambawulele. Mikhulu ni kombela mi teka video mi kombela ku rivaleriwa ka leswi mi nga swi endla mkhulu. Na kombela mi teka video mi kombela ku rivaleriwa ka ma TS mkhulu, na kombela. Ene n'wina vaseketeri va Mr Post ni lava leswaku mi swi tiva ku leswi nga endla ku Mr Post a nga vitaniwi ka Mambawulele legacy i yini. Ba Mambawulele a va nga ha twanani na Mr Post. Mr Post i n'wanahani wa mina, ku nga ri swa ku makelela. Mr Post i n'wanahani wa mina, hi maxaka i boti wa mina. Mara ni lava mi swi tiva leswaku leswi nga endlaku a nga rhambiwi i yini. Mr Post na ba Mambawulele a va nga ha kumani. Ni tsundzuka hi nkosi wa ba Mambawulele loko hi ri ku seleteleni a swilahlweni. Mr Post a nga nghenangi a mutini wa ka ba Mambawulele, a nga nghenangi a swilahlweni, a yime a handle. Swi vavise lava a va hanya na ba Mambawulele timbilu. Ni lava mi swi tiva mi swi tekela nhlokweni. Hambi mina vanhu vo ni rhuketela va vulavula yini hi mina, leswi ni swi vulavulaka i ntiyiso, a swi ni tsakisanga a moyeni.